Usho kanje? Andazi uvuka unamalini namhlanje kodwa into engiqiniseke ngayo uzalana ne-25k namhlanje. Kuba kunjani futhi? Ngiyaphila ngibingelele bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Ngibingelele nina abasasazi. Namhlanje ke ngiseyindlini endlini zomsakazo umhlobo wenene. Yes sir. The king of Maskandi is here in the house. In the building. Lonto ke improviwe apha ekhaya into bana ngokwenene. Approved. Yeah, andanoba ke mhlawumbi kokokuqala siba nengoma kaMaskandi efumana song of the year. Yes. Andazi sithini imbali? Sithini imbali? Engathi kokokuqala ubaniphazama. Ayi engathi ku breakwe i-record. It is the first time umhlobo wenene uhlukanisa unyaka ngoMaskandi. Right? Hayi bafowethu hayi. No, yes sir. Yes sir. Comment section yethu babesithi ngiyaqala uyiva. Ngiqala noyiva. Kahle kahle bathethe inyani xa besithi ngiqala noyiva. Ingoma kaMaskandi ihlukanisa unyaka apha kumhlobo wenene. Apha kumhlobo. Yes. Into enkulu kakhulu futhi nathi sithi halala man. Exesha sidlala izingoma zolushumi ubuphi? Ubuziphula pho kanye mhlawumbe busegigini. Hayi bengivulile bengisendleleni. I was from Durban ngiya eScott. Right. So kwenzeke izindaba pha. Right. Eish. Uyimamela live. Bengilalele khoma. Okay. Bengilalele ivulwe kakhulu. Beyivulwe kakhulu beyiphezulu. Now andiyazi mhlawumbi ithetha ukuthini lento kuwe ngoba abantu bangacinga into bana ingakumbi umculo kaMaskandi into enkulu kakhulu kwecala lase KZN. Now uzophumelela kwecala. Into emnandi engiyithandile ukuthi abaphulaphuli bomhlobo. Right. Xa the time enibabuza ukuba yiphi enicing ba yezahlukanisa unyaka bebesho uba hayi thina sizowela ngembongolo sihamba ngembongolo ngeyisho so lento ikutshela ukuthi uKhuzani is no longer about ukuthi uyi local artist. Right. uKhuzani it's an international artist because njengoba ubona ukuthi siyahamba ngisho emazweni angaphandle njengoba ubona nje ukuthi ama provinces manje akuseyona umculo nje wase KZN ukuthi ngizohlukanisa unyaka pha stations zase KZN cha sengihlukanisa unyaka ezitation ezahlukahlukene lonto leyo ifuna ukushayela ihlombe ngoba kusho ukukhula kwebrand yami as an artist angithathi kancane kufina kanazi ukuthi ngiyayivaluisha kakhulu lento eyenzakalile. Ufuna ukuthini kubantu abakuvoteleyo abaphulaphuli nje bomhlobo wenene FM ngoba ndiyaqonda mhlawumbe uye wababulela pha kumakhasi akho ezonxibelelwano mhlawumbe kube nalo ithuba lokubabulela apha kuNomathotholo ufuna ukuthini kuwe? Sengifikile lapho kuNomathotholo nithi kubaphulaphuli bonke bomhlobo wenene ndiyabulela enkosi kakhulu into abayenzile ukuthi bengivotele ngihlukanisa unyaka singene ku2025 lento eyenzakalile isho ubudlelwane obusha esiqalayo ikakhulukazi nabaphulaphuli njengoba wazi ukuthi uMaskandi abantu bacinga ba uMaskandi into kuphela yabantu umuntu omzulu but now it's proven ukuthi uMaskandi is for everyone into umuntu wonke so siyibonile abaphulaphuli bevota la bethi sifuna ungena ngale ngoma for the first time ku2025 ngiyabonga kakhulu ngiyabulela kakhulu nakumhlobo wenene nakubaphathi yonke SABC ndiyabulela uba bavulele platform la khona sikwazi ukuthi abantu bakithi bekhombisa ukuthi basithanda kanjani. Masimazi zimbini into engiqiniseke ngazo namhlanje. Right. 25,000 izolala kuye. 25,000. Okwesibini ukhona ozolala inja, khona ozolala imbongo. Khona ozolala inja, khona ozolala. Bana sikohlukane ngoba ngiyesaba. Bathi makuhlukana kuyathukwa. Asingahlukani. Asingahlukani. Uthi omnye umuntu tata hayi ke uma sekwenzakalile imistake sahlukana mina ngicela uba imbongo. Ngicela uba imbongo. No sawudibana pha phezulu. Sawudibana pha phezulu sikazi senza okufanele kuleyo sikunika into zakho. Phakula yure yethu yesibini kanti ke lixesha labana sibaleke sibheke pha kwichungechunge lebali lethi elithi ithini nalento.